shaka prate baro kawe but ngila puson shapang jingwan jingo jong lai mut kis em namingi but minda kasngi ni rake ya kasngi burom jong ka baptisma jomu Chris bale ku Jisu udon kam ban shapin baptist dawu ya anis baptist namar ngite ya mallaki baptisma jogi kalonge jimpin kuit yagi naka popten rai naka tagadao mallaki klum laka haganega parte kilaka haga popten rai kabalakia raibi naka pop jogo Adam naka Jim Thompson jogo Adam baka en kani kalonga jini kai jogo Augustine bakui bat kabalangru kabat haka jimpinia joga te nagatagadao kalam ka baptisma ngimdon jinglai lui kalam ka baptisma ngimdon jingkui naga popten rai balahia raibi minda ka jingli kalom bale ujisu ulalesha ka wa Jordan ban shapen baptist daw Yanis baptist kumpa kipai ju kila ban shau Yanis baptist pen yo baptisma pangitip yaka jing baptisma jomu Yanis baptist kalanga baptisma jaga jing kala kabamod daka to mindang ilaban kili ujisu udon kamayu pan kala kabamod hato laka ya ujisu hagapo namar kabalang kakikaya ni kamaria teisoti kalalang kabakui ban kamaria teisoti kalang kabalapun kalam popten rai ban haba kamaria kalapdiang ya Yesus Kristus ujisu ulawansha kamaria shak poja kamaria ban ulakhe ulasan haga jinglong kulum jamu kalam kane ka popten rai balahia raibi shangi kikul jong kane ka parte kabamur ujisu umdadon benyo baptisma kumba mangi ngi yo pedia ya ka baptisma balai luit na ka pop tenrai namar kamaria teisuti kalalong ka kende kalalong ka teisuti balalai na ka pop tenrai balapun kalan pop tenrai namar ublay ula penkrai lupa iya ka pakanum kia raibi namar kamaria teisuti kalong ka imbatimai balai na ka nega pop kabamur ukun jaga new Adam batimai umdon sisha ya ka pop tentrai halo jomo namar ula job ya ka pop namar ulang ublay ulang ubak ukui nakatagadaw yang daw Jisu layo pediang ya ka baptisma ha ka Jordan yang daw la wanmi na ka Jordan ka beneng kalapli bat ka sur jomo blay kala sawa hawo ba uni ulang ukun bayit jona ujisu ulalang ukun bait jogo blay ujisu ulang ublay bad ha ujisu omdon po te bale pan ujisu la pediang ya ka baptisma kabamul ya ka baptisma ka ba ujisu la ya pediang omde namar ka pop jomo omde namar ba unam nom po omde namar ba la kayawu ha ka pop tenrai henrai namar ba ban pen ku ni na ka pop ujisu ulayai lemba kataka process lemba kaneka jinyai lindi shakawa Jordan karamba unstang ya ka ministry nagabenda upai jong oblay nagabenda upai jong kaneka parte da ka ba penim ya ka namar ka jingtumu jong ka jingwan jong ujisu kalau ban penim yang ina ka po ban kumba ki ripai pa ki layo pediang ya ka baptisma ujisu ulalay shakawa Jordan pan penurlong ya ka saindur ka jomo belai kalong balla ki iway pa iway ki ba ka ha ka pop la pun ha ka pop ba im ha ka pop ki de ban lai lui na ka pop lempa ka snam jomo Jisu Kristus lempa ka jingi ap jomo Jisu Kristus ba na ka binda ka ne ujisu ula pediang ya ka baptisma ka ba mur ya ka baptisma ka ba ujisu ula pediang kalong ka baptisma jonga jingsha shitom nagabinda ban penkui penkandang yangi nakapop ka baptisma jongu Christ kalong ka baptisma jonga jingia ulapdia nama mallaki baptisma
jongi kabangi pediang kalong shisha ke jingia badu Kris. Ka baptisma jongi kamut kalong kabangi yap badu Kris. Badni mipak badu Kris. Kane kalong ke jimur jonga baptisma kabangi yo pediang kabangi layo pediang kabangi trang banai yaki gulong yaki kinda bad baro ke pertai baro kabe. Na katakan daw ni trang ru baro ke bangi kin pediang yaka baptisma. Namar kinyai lempa ke jingiap jongu Kris ba kindut mipak badu kenamba kindut long ki bahok benyo pediang yaka jingim bam chiko. Te ngitte bro haba u Yanis pada Jacob ke kemijong Yanis pada Jacob kilawan ban kirle ya ujisu ya ke kertan syaka mon syaka diam jungu Kris ujisu om hato pilah ne em bandi ya ke kuri bandi manga ya ke baptisma kabangan pediang manga ke baptisma hanne kalong ke jing syashito kabamur ya ke baptisma jungu Kris kalong ke jimpen kuit yani naka pop jangi ban naka jingtingit jongi lempa kas nam jongu. Te habau Jisu larung hakawa kane kalonga jingpen kre jongu bankiu shaulung Calvary. Yaka jingwan rung yaka jingyu kita jongu Jisu hagasla jonga wa Jordan kalonga kadur kadar Jongka jingpoi jongu shaulung Calvary kabamut ulastang banyai sha Calvary na kawa Jordan. Na kawa Jordan ulastang yaka first step ulashin yaka first step banyai bankiu shaulung Calvary. Kane kalonga jingmur jonga baptisma tendang kibri kikli balai ulapedia omde na marba ulang nompo Henry na marba ulang oblay ula ya rengka bagi beriu ula ila wanrong syakata ka pop jongi beriu ke yakaba baro ki non Jerusalem kilawan non Galilea kilawan syakaba Jordan ujisu ulastang ban side kud yaki naka pop baro ke bakila penside hakata ka wa Jordan lempa ka jinwan drum jongu hakawa Jordan Dena katakan now kebeneng kala play ban pensisya ya kaba ujisu ulastang na kawa Jordan kalong ka bade bad kalong ka ba shong hok bad une ulang ukul oblay ban ublay ulang sha ujisu melang oblay ukul oblay memdon pop eye Henry pila kongo yanga pila pentap yaga saindur janga or pila stang banya shawulung Calvary Badnum kuslai, badnum skol kenca, ngadon rengka badpi. Kane kalonga jing sawa, jonga su jongo balai na bane. Kalonga jing pen scam, badga jing pen shisha, badga jing ai bor ya ujisu ban le ya gamon jongo balai. Bad ujisu kalampo. Ujisu kalam kano ke jing tingit jonga pop. Ularum hakawa Jordan nagabenda jonga pa jompi. Ujisu la lake kiusha ulum Calvary haba don pop haba ombe criminal haba ombe unong pop nagabinda jongi ginong pop ka baptisma jongu Jisu Kris kalonga jimpin kui yanga badiapi nakipop ko himen ko para kabang ipuson yakasngi burong jong ka baptisma jongu Kris tongin IT yana ka jonga jingim jongi sachasin tongin IT yakat laka jonga jing kular jongi hau Jisu Gi barong ila kula, lese kimi ki pa jongi kula nagabenda jongi, banino ya kapop, banino ya ka jinge tala, banino ban kentait no ya uksui, ban kentait no ya ka jinge bit baro, ban menda kasni kalong ka por, kabaka balang ka ailar yemi sashasin, ban pente mai ya ka jingem jongi badu Kris, ban kentai ya baro jai ki pop, ban ka jinge tala, jinge bit, ha ka jingem jongi, ban stang te mai badu Kris, nama lempa ka baptisma jonga Kris ula pendu ya ka bor jonga uksui ula pendu ya ka bor jonga bamen ula pendu ya ka bor jonga pop ula pendu ya ka bor jonga ne ka parte ka ba kring yangi ka ba kro yangi ka ba tan yangi sha ka pop ta haba irake ya ka ne ka sni borom jonga baptisma to ngen duai na du ka dolur ko Jisu pen ko yangi pen gandan yangi
melas dan ya ka jingyai ya ka lindi shawulum Calvary lempa wa Jordan ban ngiru ginyai rangkhat badme hapadeng ke jingshitam hapadeng babon jai ke jingale kabangi don haga jingim chongi krampa ngindup im haga daga jingim kabakui bandup pediam ya ke jinglam ubalai hapo jongi bamangiru ginlaw ki kun jogo balai kumpa kabaning kala pensaba melang ukun jogo balai ya uba ublai ulakam id ye bangiru ginlaw ki kun paken sai jogo balai haga jingim chongi jisu be id ni arong yeme ipendon buram yeme ngisngongu yeme nagabinda ka jingai ti ya ka met pat men siam nagabinda men pen kuit pen kantan yagi haba mela pediang ya ka baptisma ha ka ba Jordan mela pediang ya ka nega baptisma jaga snam nagabinda jongi lemba ka snam men pen kuit yagi naga pop lemba ka snam mela pen kuit yagi men siam jongi pat lemba ka snam mela penim yagi jisu be penim shushu yagi lemba ka baptisma kabangelayo pediang name nagabinda ka buram jame enyaro ya utrai Jesus Christ Amen.